بوچی خلک دینات کتن پارادش برادر دین کتن دکانی او تشتیش دفتینیتن معمیل ویاد تش پاره دین کتن تشتا دین کتن بو خلق تابي بسيارة خلق دينات كاتن خلقي بورانينا كدينانو كاتن هي محتاجة بورانينا بطالة شولنينا أنجي دبيجيني تخرج بوي يبطالة شعر تعينا بويا أي سببي في چندي ياش ما دينات كان نسبة جي هي دينيت كتن بي أجر عندك هاي دينيت كاتن مثلا شد بيتن أفكاسنات كيمن بس دينيت كان مثلا وك دبيجي نظفر النافع تمام أبي دين نخوش بو ما دي بو دينيكاتن أجر يه دين نخوش بيتنو تزانيتن نادتنو بوي بندي أو بخبرية سري مثلا نسبة هي يعني بيجي ناف خلقي ده هاي ناف خلقي دان که دینیت کرد گله دینداری تین مثلا شول کسبی و دید پاراشت دین کرد نادت تا گوتی تنها گوتی جی نادت بله جاری ام دی اینا سر شولته خلقی دیدن پاره بیانی چیت کتن پاره دست خلقی ده هیا کابو من $100 $200 $300 بومن چیکه یورو اف پاره خلق دیده دفعه بله هاتین خوشتن عالم مثلا دلاری تینن نکه تعامل همی تجارت سر پاره اجنبیه دلاره قصدي من خلقي عادي نه تاجره که دنیا کا پاره هبید قصدي من خلقي عادي بله اون که عندك مثلا المنظمه شولت کنه المنظمه پاره و دلاره لكن وي دولاري وارد گرن دي نافير صرف كان كرينا تشتما بدينار يلسيكي وي دولاري بكاتا دينار دا بشي تشتي بخوبه بكر خدنا ولاس قطبية باش نوف خوي ما قسم داخلي خلكي شلات زيما ناحية شلات رجاكا قالك قطابية رجاكا زورا قطابية الأطراف بيتن المحافظة هنديتر هولي السليمانية الدهو كينا أبد بيت أجر هندك جرا في قطابيين هني باراش إيكو دو دين بكن هيكو بيجن حتى تصفرنا مالت خو بارك بوانا بهتن أبد بيت أجر خودی طبعا اگری هی چون که بو مثال قطابی زی نشتا مال سردونه بو مال نکرده بیت ظروف دو بتای نخوش من هندک جوار محتاج دینا بیت میجا سر قطابیت می کد دینل کیلی که دفع والا که خوی نیزی که آنجی کسا که دیتر نیزی که بیت جه که دیتر او سر قطابیت می بلد بیت کس نی ندین نکرد بس دینجی ظروفی وقتی زانی دمو چا دینی کرد أنكو نبو همي تشتاتو ديني بكي نخه هندک دشته هی بسيارة كي خلق دفع تشتاب دين بد خودی هنده جاره لأنه كان دين الخلقينة خودی انا بجن بس پا باشه حتی را دیگه دونا بيجي مقصد قالك أون كيما خودی باشه إنه كيف باشا كيم زيادة قالك خودی یعنی اب خود از خود بجم رایام نه چه عادت دین بس پاند جاره حالت های هنده جاره مروف نب مروف یا مروف هوجت مجبوره هنده جاره یعنی حالت های مروف تانگو بید نب مروف یا نوكا أفي راتبك هي حتى سري هي براتبي ويتهرانا كر ما مجبورة ديني بكت بله اكيد فصاد درسته ما نمنم مجبور بیت نبیه ويجي هي جيبوشي باري خو تقسيم ناقة بزانيتن حتى سري هي ويتهراوي بكتن خودی آوجه خوش تشته خود درسته یعنی اگه او سپاره خود تخصیص کردن یعنی بیش اول بو بیا اول بو تشتی او گلا خوش شله آره والله تو چت کی تو پاره خود زانی تو چلت کی آنجی تو جی دینت کی خودی هم جمانش گمرکات این دجارب دین اینو دین فروشین اما ابيرم التشتكينا هنجي هندك جرا دينت كان بسبب يعني و باريت هين بس این بجني ام دي پاشي دينه و ما نه وصلني نه زان شو دجارب بیشتر گمرک حالت هی تندیتی تشتکیش پاقشاتی جانیاتی پاره نمافته دینی اوصا چونكي هندك جرا ما گهله بو دکاندار بجن پاری وانا بلا مینیتن دینه هندك بلا مینی نه دینی نکن بس دجار حالت نب مرویه ولتیت نه از خو حش دینی نکن خدا جهل تید بعد ایلا اکن یاس نبید ام دینه و نزبک ور پسمام ما اودید ما ام دینه بعد چی گاوا معاش نبودینه پشتین معاش خوال گرند هینن دانه ما بحثنده که دی میتین بیچک تاخیر کن یا دا بحثی واب کن هندك هنا دین نخوشن زیگا پاری و نادن بله تین اوتین واقعی جمله چیزی که دیر بشتم کابرا پارت من از محتاجه مناجی جل که دم عالم هندک دین مناجی ده چما دین خود دفیدی دی بشید با من کامن افمنین نیاجی ارا گوکادی و از چم ده حاشا ده درکادی کرد آنکو تو جی نشی پاره ایک دیتر ده چنگی دینه ده ال ایک دیتر جا حتی او ایک دادن تو جی ده چی دینه دیده مانه بله ما طبعا وصا ما حتی هندک دین مروی ندن من مروف جی نشی داده هندک دی
انكو مثلا اكو بجن هاتنا راتب يجي هو صابوه خليك مجبوره دي ديني كتن حتى راتب بيتن هيك راتب نهات اف ديني دي جي ندا يديتر نشد غازندج بي بيتن بوچي چيكي حتى باري بي بيتن ايكيب ايكي و غريدا انكو حلقه اذا دما حلقه الجهه كي هيك بجن خلل اكيب كفيته قصيتن اكثر دي چلهتن بجين اك دي غازنداش يديتر كتن بو گیرو کرنا دینی راست بيجي دبو صرفي راتب بيدي بيجي مليونك او ده هي 100 زادات نه 100 زاد بخوراكت برو بلا پافت سر راسته دکانه که بجین جیرانی و تشتیش دفتینیتن پاره هیچ دبی نه اسناد می همو سری هیچ ویده دمی ای بو ديفيجا او كيف ابو عشر يا بتكريت تو بيجي اوی دین نخوش هندك هنا دين نخوش هاي نخوش داخلي محكمات كان هيدا محاميه هاي دبيش تاع مولادي داي هاي فك دو ايفا نينا دقيرن كي اون يوتش مال اخوين تاع کو بيجين كرنا دينا ام دل دهوكي بيجين الدهوكي ظاهره يعني خلق قال دينات كات انا والله فيقول اكثر فيقول تشتي خد دينا اكثر يصير بعد دهوكي دينا خدي برادي قالك ما قالك دينا في صار حسب مريو خوني كان وساكي جلدي فهري هي بس ما بابا يا بادي دارك اینو که بابوچی پاره هی و دیگه دل دفتر خونی که دو پاره دنادد خودی پاره نداد ساکی یعنی گله جرم که متابعه ساکی ارقا سراوی بشه و دی تاویری کابرا بده ما حتی سری پاره دمت تعرف پتا پارش کی وینه اینا و بورش خلاق بیتاری گله پاره ملد عالمی نو که امنش اینا بچینه پانوراما و قوچ و جهه جلوبرگ اگر وانو همیا دین الخلقی اره والله خودی و کلامه ها دکان مال سیکی تقریبا فقیری گوتی 10 میلیون من العالم مفرده اره او 10 میلیون اگر او 10 میلیون فی وانه که خودینا که پاره به اینا با دشکی او کو هم بویا ایشک خلقه که هی جوره که مرو نه همی طبعا نه همي رضا احترام بوندك يعني قالك خالد بيشتغل خدي وكيل بدمن دي سر هي بدمته ودي تشيت دي تلفونيك يوقف له دي كيف له جري النظام ام بيجي فرقيه بخينه نوف كسك اذا مجبور ديني بكتن وكسك هيكل بيجن طبعا يعني هر تش اجر بيتن بكت بله كسك هي جبني هي فقيري مثلا ستر عائلك هي موظفه بلكي مثلا يلهي راتب قطع حد سر هي بتد بس عندك يدي هم وكيل دي دارك اوینو که بینر یامد کنو هندکا دین له تی چی بيجي خود ما چه بيجمونه اول زمان اكثر بيجمي بلاوج تيم كان بابا دين تبي بينا صار تو برخشتر ناخذ شيء يا اخوان الدوما هيك جي دبيجين دما كسك دخازا دينيش تبكتن اكيد او كسي هني نياسته يانجي حوالته برادرته تزاني بوشي اف كسي هني دينيش تكتن دما تبزاني بو تشتكي بيتفيه بو تشتكي هكول بيجنيه معقوله تدي ديني دي دما تزاني في كسي بو تشتكي برامان يب معنا هكيل بيجن دخازا ديني اشتكري بدوینا کردن تو ناف خلکی دا بجی فلان کسی پارش من دین کردن و نظانم چوا. اما هنی گله ناف خلکی دا هه کسی که خو این تا پیش دخو پیمازن کردن کو خلک دا خازا دینی جت کردن. آخر جیان دا گله جارا ما افاقفنا هنی جی گوت یکو جیان دا ما پیتویب اکو دو هه. دما ما پیتویب اکو دو هه بیتن ام جی دی جاران دا خازا دینیش اکو دو کین. لی دما بزانین بوتشته پیتویه نه وکی هنده کسا سروش توانا ولی هاتی هما حس کن دینی بکن حتی اگر پارجی هبیتن حس کتن دینی بکتن بینر بنجبوی خلکین بهتن خدا هاری کارو پشتوان بیتن خاطر هوا